Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ngalakot uru wan chure te ngasape chibit parlok u lech but kso kan thei ne kum no ne namar menta de kapor ya chong khaki kso de takadau u kso jong ulawan pet mun swa te u sngat bhau ni kso menta pat umda sngat chure namar ba ula be kso kan thei platem takadau kan lorai kho menta de mun swa te u sngat bhau ni kso start te parlok start bhau ni kso ken ani jing start te nuk so wan ali tu wan hajan nangawaram pet shajngai jing i tang happy ngan ai jing i tang happy ngan ai. Hello bro, welcome back to my vlog video. Badan kasih don hang nak per ngamud ban le syati sharum namar ngakwa ban le keci kiri hadam kenang bangan yuk ban sang ya kiri hadam namar la slam ngalakwa bam ya kiri hadam ba sang te takadau parlok mentakasngi ngala penlut por kenang hang nek per bangan yuk ban keci kiri hadam bangan yuk ban sang te parlok klam dapen slam ngan le menta tang ba wanam klat ban like ber share kan video basape je karukam sang riodam ka jonga ka ba long plab ha parlok te parlok subha ban yasha sipor ban ngan pej ya kiri hadam hatu kilalong ne ban sang te perlok mentangan lejno syati serum menta perlok ngelapoi hangne hajaka batung riu hadam pej perlok syadu syati serum pe syadu syati serum tangba dayu i bahare namar syati serum kadum em takadau oh ne laman thai perlok abongan persang pej lalong kumno oh dang lung perlok padlong re pej dang long kumne padlong re perlok no way try ap mongan oh no way terlong tamal no way ani no way terlong umlong sudah no way terlong tang bau surit no way apa ngan pet no way ngan khaju ne way oh ne kan bebas ne de best kan hero he de ne ngan khaju no way mentangan kecwangan sapom no iu jentang te namar bangala dep kec ngan pom no iu jentang perlok pet ngala kec lightly te ngan persang bansangnya kini hatu kala longgum no te perlok sepet ya kaneka proses karukom sang rihodam kejong amo perlok ngan sang chene shalom hi perlok ngam les ang resa ngan sang chene shalom hi te perlok sepet jika proses kejonga te shobha ban ya syak mo perlok mentangan offshore kendiat clever dog where are you clever dog where are you nah nga khot ukso perlok nomor ba uan bud yang ayam te dang mentan sipang udang don bat ngate ndrei mentapat don sure tip ula jak seno ngala khot uru wan sure te ngasape sibit perlok u lech bud kso kan thei ne kum no ne nomor menta de kapor ya chong khaki kso de takadau jenjar pha perlok taru ngi bun ba sute kan ngi de ngi pelat tang sipang ndrei tang sulat te perlok la persino ngakot wan sure menta perlok ngan leca wat ding thang swan marba don ding thang de ban sang ya kiri hadam ken te takadau menta ngahaban lec wat ding thang swa tip ngan yo ne kumno ne namarba ngadon sene te perlok ngadon sene shalom te takadau kan ngahaban wat ne weng layo ne ngasyo halenti perlok ngan Berengkam dulu nih
tang ba ngam tip re unme ne kumno ne namar syuat halum kumne te sabat kaweru menta de kapor slap em takadau re ngakermen te sibit kan me be namar ba ngalawan ra akse de ngan tebe syuada ukse oh ne weru ngalayo tang ba biang he ayo atli pekene kawat beno ngan pom ding te perlok pet nga ladon sini sa pentor pet kene ka pentor perlok pet kene ka pentor syadu syati syarum perlok pet syadu syati te perlok itanat bhaka jakamo itanat bhaka background pet wow lajar ngam haki keba menta pet namar ba jelas sedang de kapor ba sedang pun deh sedang pun kenang ba kin sedang ban seiso no kat no sentiu ba putaba kidon kirong kiturianga ya pi ngamon ngakir penban namar ya pi jis ngau katan pi tang marwi ba ibyang tan banges ngau ik banges ngau jan anem jurai sure perlok melaj sure tang kasuru melaj angre perlok namar ngam jurai sure am te hakin sya tang kasunat kan ban ruai nga yat ne sya lum syawa ngasunat ban ruai tang menta ngam ju kam ruai sure am takadau kasur kelas new deh kelas new dur Andre perlok mensuate ngakambiang kan kasur te nomor mensua ngasat simta hakini ki singing competition kamtam haki high school kan mensua perbedang syong haki kelas kelas 8 cepo hadu kelas 9 ngadang roy ngasat simta te haki singing competition menta te perlok ngamju melin sure te ngasat terwai hi ken teng gumto ladang asio kerja ladang adon haying gumto tang ba ngamda jum kamelin sure te kasur kelas nudur menta te perlok tang ba umlele namar ba kane kade tang ka praktis junga ngayai don kam yapi bapi don hajan jonga jing im ban klemapi teli kalong sudah wan ali tu wan hajan nangawarem pet syajngai jing i tang hapi ngan ahai jing i tang hapi ngan ahai te ngan roi tang kumne perlok mentangan lejwat udut ki ding thang yo sibit ngam poi kam sire namar nga penlut por khnang brakas ngi ban sang soriu chenesha lum de haktin snong jungi sa khot da usu riu ken da usu riu snen haktin snong jungi so riu mdere so riu te haktin sorate ki sa khot da uriu hadam ken kumya u ne uriu hadam tang ba haktin snong jungi ngi sa khot da usu riu te perlok kle fermo kaktin tang ba ka wan hi hakaju ka jingmut ka beneng ru la perthat la berngam uperthat tidum uperthat lapat ka kenro harai komejat yo kem uko tingko menswa perlok perbadang syong kelas 1 iman ngayo pule ya ka kot ki power sarah te kadon ka poetry ka ba ong tidum uperthat lapat ka kenro harai komejat yo kem uko tingko
Lung kumta perlok ngamda kan mau phasre tang ba aseo de kumta kan. Be karani sanchor simo hor paila. Be ukla rainor yo ya thu khana. Kan oi pa kan oi hajrong senduk. Suker sudaloi sudong kamuluk. Kataru ka dei ka wei ka poetry na ki kot power sara. Na 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 na. Ki jing jau barit bat ki phngit mau siang ki penlong ka du riau bat perthei mariang ngam kan mau bhai chure perlok mereka taru kade ka we ka jingrai na ki phawar sara pet perlok ngalayo ki dieng pet ini ki dieng te perlok ngan lek sluding nu sate entang sini de perlok ka along kendum kendram haka video jongan marba nga wan kai tanggo dukseo te tangba ukseo la jak sino te ngam wan ra perlok lane ngamara kameraman ba penring video yang kita kedau perlok kalong kendum kendram ha de tangba ngas dua baham tasni pada ngawan marweru perlok haha ngalah yura ya kini kiding ngalek thang sate perlok mentah perlok ngalah sluding pet kalau dep sliu ya kading te perlok mentah ngan pit no ya kini kiri hadam ngawan rak tang lai teli perlok te ngan pit no ya kini kiri hadam nang tangan sang no udwut temarba kabeneng ru kala jandum pet perlok ngadon hakan ka jaka pet kini gimau pet kini gimau kilong kiba itanan maha perlok te perlok ngan mentang lah sedang ban sang ya kiri hadam te perlok ngan apsa setang ban ibet te lada kila im ngan sabam te perlok apa ngan ip yaki hadam ya kabangala sang pet perlok pet gelas sedang sang ya kini kiri hadam pet ngadang mut kading kam merek namar baki ding banga thang ru kila sengam te namar ba dei por liurem takadau tang ba dan bok pada baka ding kami entah perlok piui ba ka beneng ru kaladum te perlok kam da syai sure te menta ngarang don hangne halum hi perlok tang ba ngaladep i ganya kiru hadam pet kiru hadam kila i sa tang wei ubom pat i te menta pet kini arteli kila adep i pet ladep i sa tang wei ubom pat i te perlok mentangan bam no swaya kini kiri hadam jingbang te perlok bang mah perlok lai teli de sibit lada bam jasure ru la biang hi perlok la kedang ri hadam tang ba hap madjahi khndiat lada bam jate subam tang ri hadam sudah kumne te la trek po bet menem ngapen khet bede ukso de ya kini kiri hodam kan ndre ngam khet de hadu lai teli kan tang ba ukso wan sudah hadu taru ula lecha ying ne kumno ne ula lech but ukso kan the ne kumbang ong ya pimene pet perlo kading pet ngan sang pendep sau ne wei pet ne wei 4 i baret de dengan sang bahangan sena bahasa ya kading namar kading ru kala long kumne
dengan bu ya riu hadam halor jong kini kiding. Dan nek re do parlok. Bu to tang ba nek re suntut sene serum teh. Ngan lek kum to pet parlok. Karu kom sang riu hadam ka jong nga pet parlok. Ngalek kumu riu ndai. Pet. Sane shalom ngawan sang riu hadam. Kabenang ru kaladum